Le še nekaj minut nas v Rogaški Slatini čaka torej do začetka tekme med Rogaško in Olimpijo. Kot vidite tudi v ozadju je pravzaprav vse pripravljeno. Pripravljeni sta tudi obe ekipi in tudi trenerja kar dobro našpičena pred današnjo tekmo. Gradišar spodaja proti Pirtušku, nevarno je za gol Olimpije in tole je bila velika priložnost za Ica Miljaniča. Majcen, ki je vstopil v igro za tiste, ki ste se morda malce kasneje vključili v tale naš neposredni prenos na mesto Talisona, ki je staknil poškodbo. Nukić je tule lepo sprejel žogo, priložnost za Nukića. Ja, iz režije dobivam sporočilo, tole zdaj priložnost za Rogaško. Gradišar je poizkusil. Razživela se je igra v drugem polčasu. Fadida, nekaj več prostora ima zdaj Fadida. Sam je bil v oddaljenejši vratnici Nukić, toda ni uspel žoge poslati preko Mihaliča. Sar Fadida ob teh zamenjavah Olimpije. Sualeh streljal daleč, še lahko nevarno. Sar Fadida, Dofo. Še enkrat Fadida, Dofo, to je velika priložnost za Olimpijo. Lasickas je zadev Flisa, potem pa je odbil Lamprecht. Ni uspel Lasickasu te žoge zadržati. Majcenič pa tule streljal z razdalje, potem ko je Dofo ukradel žogo. Lešnik bo torej v celoti danes izpustil tekmo in se pripravil zgolj na obračun Slovanom iz Bratislave. Priložnost za Rogaško, vrata so bila za trenutek prazna. Benedičić in na koncu se vendarle rešujejo Ljubljančani. Med tednom bodo Slatinčani odigrali pokalno tekmo s Brežicami, v sredo je tu gostoval Bravo. Je Pavlović iskal Pirtoška, Benedičić oddaleč, Benedičić, priložnost za Vinogradca, Vinogradac, pa Pirtošek strelja in rešujejo se zmaji. Rumeni karton, vendar kot kaže za branilca Rogaške. Sualeh, Vodišek iz vrat, ne najbolj prepričljivo. In kaj zdaj dosoja Bubek? Ali je to 11 metrovka za Olimpijo? Kot kaže, da. Kot kaže 11 metrovka za Olimpijo v sodniškem dodatku. V 91. minuti je Bubek pokazal na belo piko. Ali bo to gol številka 7 v tem prvenstvu za Ruja Pedra. Ruj Pedro, Olimpija vodi z 1-0 v 92. minuti. Kdo drug kot 26-letni Portugalec, skupno zanj že 9. gol v tej sezoni, 7. torej v državnem prvenstvu. Vodišek je šel v napačno smer, Ruj Pedro pa je tule rutinirano izvedel najstrožjo kazen, precej več pa bo govora o tem v sodniškem dodatku tega srečanja. To je treba priznati sumljive 11 metrovke, no zdaj pa še rdeči karton za Roka Vodiška. Poslati Vica Baždariča med vratnici. Pedro Lukas. Za Olimpijo je zdaj najpomembneje seveda žogo držati globoko na polovici tekmeca. Olimpija ima tudi igralca več in zdaj je zadev Floruč po podaji Pedra Lukasa. Jasno, Pirtošek ni vratar, tako ali tako pa izjemno natančen in močan strel tudi Raula Floruča. In če si prvo tekmo z Rogaške ni zapomnil po najlepšem, glede na to, da je staknil poškodbo, pa je zdaj Floruč dosegel svoj prvi gol v dresu Olimpije. Oskar Drobne, na koncu zmaga Olimpije z 2-0, zelo vroče je bilo na in ob igrišču. Vi ste, koliko smo videli, jezni zapustili predčasno prizorišče, ne? Šel sem sem zato, da bom naredil mir, da ne bo prišlo do kakšnega večjega incidenta, malo pomiril publiko, pustil svoje igralce na eni strani in potem obnašanje olimpijnih igralcev, ko so šli noter čez tunel, metanje flaš na tribuno, provociranje, kazanje sredinskih prstov, to ne sodi na, mislim, ne paše od ene ekipe kot je Olimpija. To je bil danes nogometni praznik. Na koncu
če je rekel brez, da so zasluženo zmagali, pa so že zasluženo zmagali. Sej, on je pač tako videl tekmo, ampak sami smo videli. Zasluga je očitno cela sodniška, ne pa da so si to priborili na igrišču. Priborili so si z neko čudno odločitvijo, ki jo pa videli, če je bila prava ali ni bila prava. Kaj ćemo zdaj? Gremo dalje. Ste se že pogovorili s Pavlovićem, recimo v slačilnici, kaj je dejal okoli te situacije, on je bil ob Mijaloviću? Jaz mislim, da lahko na tekmi dobimo 10 takih situacij. Ampak če je Olimpija v 90 minuti ali pa 95 minuti, se bo to piskalo. Pa se mi vemo, kako se Olimpiji piska. Vsi trenerji se zavedamo, kako se Olimpiji piska, kako se je piskalo, kako se piska in kako se bo piskalo. In zdaj tukaj brez veze zgubljati besede. Joao, first congratulations for the win, but tell us, how did you see all those things here in Rogaška? I see a bad publicity for football because the pitch is not proper for play match football. For propaganda of Slovenian football is very bad. This is my opinion. Let the grass with like this, you see, it's impossible to play football. It's only two teams fighting for something that happens, and nice football quality because the players deserve that. I don't see it in the pitch. I have to do congrats to my players because they fight. They are fighters. They know this is very important for us, this match, and they have to change what we have training till now because it's impossible to play football in this pitch. I don't know if the people do it for purpose, but if they do, they don't win nothing. They lose the match. And I hope next time everyone is conscient that this is very dangerous for the players. I'm not worried for me because I'm not inside the pitch. I'm sad because we like to play football. I'm here, I'm a foreigner. I try to bring something that the quality of football, nothing more than that. And I do my job for Olympia. We are concerned with Olympia. And I hope in the future these kinds of pitches are much better than today, because it's very important for the players that these kind of pitches increases the probability of injuries. So think about that. Cannot worth everything to win points. I think this is important to preserve football, preserve the players, and quality of match that in the TV everyone is seeing. Young kids to come to football, to become football players. They want to see quality. They want to see dribbles. They want to see passes. Today is not possible, like you see. But in the end, 3 points very important for us. We are satisfied with that, but we are not satisfied, of course, with the match because it's very dangerous for everyone. And like I said before, here we became to this match with less than 72 hours. Rogaška have more than 96 hours to recover from the last one. And the end, we are the team more fresh inside the pitch because we have an amazing staff. They do amazing work. We do some changes, and you see the guys that come, they do an amazing job. So we are prepared for this kind of challenge. How did you see that moment in 91st minute? Oh, I don't see nothing, for sure. I'm honest. I don't see the situation. I think I listened that and I talked with the player that we have pushed. This is a penalty, okay? And this is 1-0 for us. We deserve that because we are the team that try more to find the solution to score. And after that, it becomes easier for us because the goalkeeper was sent off. I don't know why also, but it's just easier and he scored the second goal. But the numbers show the team that want more and fight more for the 3 points. Končali celo kot vratar. Jasno, moramo se vprašati, kako ste vse skupaj doživeli na igrišču, tisto 11 metrovko, dogajanje po njej in seveda tudi teh nekaj zadnjih minut, ki ste jih preživeli med vratnicami. Ja, mislim, neka specifična tekma, vedeli smo, da bo naporno. Borili smo se do te 90 minute, potem pa ta prekršek in ne vem, sam še nisem videl posnetka. Seveda se nam zdelo vse to malce sumljivo, ampak na koncu je bila 11 metrovka in zabili so. Potem seveda malce nervoze, živcev, še rdeč karton in ja,
zadnje par minut sem bil na golu. Ampak ja, takrat smo že napadali vsi gor in potem so dosegli še en gol iz kontre. Zdaj boste naslednjo tekmo odigrali precej oslabljeni, Benedičiča ne bo zaradi kartonov, jasno tudi vratarja Vodiška, ne, Talison je poškodovan. Kako se zdaj zbrati potem, kako se skompletirati? Pa ja, zagotovo niso najboljše novice, ampak imamo širok kader, predvsem je žal danes navijačev, bile so polne tribune, res so vzdušje fenomenalno, da nismo zdržali še teh zadnjih minut in da bi vsaj točko osvojili. Ste se že kaj pogovarjali s Pavlovićem v slačilnici? Ja, mislim, opravičil se nam je, ve, da je mu zamudil. Sam sicer še nisem videl počasnega posnetka, ampak ja, penal sodnik je piskal in tako je bilo. Marko Brest, čestitke za zmago, ampak videli smo vse prej kot lahko je bilo tu v Rogaški Slatini 2-0. Kako ste vi doživeli vso to dogajanje na koncu srečanja? Pa ja, mislim, moram povedati, da smo se zavedali, da bo izjemno težka tekma. To se je tudi pokazalo na igrišču, ampak mislim, da smo si ustvarili priložnosti in na koncu lahko rečem, da zasluženo zmagali. Je tudi Rogaška imela svoje priložnosti, kar je normalno, ampak na koncu mislim, da smo pokazali, da smo kvalitetnejši nasprotniki in prišli do zmage. Kaj pa vso tole dogajanje po koncu srečanja, koliko se je sploh vas dotaknilo igralcev? Pa nekaj smo videli, jaz sem se sicer osredotočil na igrišče, ampak mislim, da to ne spada k nogometu, ampak vemo, da se take stvari dogajajo, hvala Bogu se ni to preneslo na igrišče. Težko zdaj komentiram, kaj se je dogajalo, ker ne vem, kaj se je dogajalo, ampak upam, da je se za vse ok išlo. Četrtek, Slovan Bratislava. Ja, do danes je bil fokus na Rogaški, to smo opravili, zmaga, zdaj pa fokus na Evropo. Moramo se hitro regenerirati in pripraviti na novo zahtevno tekmo in upam in mislim, da lahko odnesemo točke.